Ini sarikni jorao Baijal Bari Don Bosco te Mandai Don Bosco ni bisingo friendly football laikha Baijal Bari school mato football match narowai okrangi phai manjaka PT edition EM Suhel Debbarma Bono karoibo phai manjaka Mandai te Baijal Bari Don Bosco ni father te phurong rok o football thunglai mong nahar mong ongkha Phekjaknai manoi Chadi Tai Sak-Kaham Tongdi hinai borongni nahar mong te football no tebo kuchugo thongmung no tebo kuchugo ti sanani bagai nahar mong Phekjaknai am saini takok te bukhop samno am khap sarikni Tini Baijal Bari school ni thungno khlawo Tini Baijal Bari Don Bosco by Mandai ni je Don Bosco school ni je friendly match football or thumung songsanai no pulana hambairubo Tini father Joel Tini brother Alex Tini father Marcos Tini Jotto Adam Sono Bela can hambaribo, Tini o Zorakahamo, Norok Ano, Tini o Kahamno, Nine is already man bagay. They Joton Samuel Tini Boriman Logi in Tumo Belakan Nankugu. Tanke health is well. Since Samono Sak-Kaham Tonga, Kakaham Tonga, Kakaham Tonga, Lam Kam Tanai, Lam Kam Taj in future, Jinje Kuno Kahamarina in Echi Playmanai. Awan bagay. Tini students of the Tini Oma Hake Tungani Sabri Man Baga Tini fathers or teachers on Balakina Hambariwo Tangi Hake Sung Tini Corona Umani Yagulo Tini all school student of Borok Mat Yabalakani Tini brother no Saman Kanaka Tini father Nobo Tini Amoni Sal Koloman Yagulo Borotini je Omaki Tina Jorman Bagay Borok Belakan Katungjak they ang $2 Belakino Kakaham Yafaro they Tini or Tumawo Kahamkai Tini discipline follow Klai Tini Sini o am se Joto Lukorona Noni Tungmani Kurun Kugno Funungi Klangan Bagay ang Narono Ani Bukati Kakaham Yafaro they Norok Joto Kahamkai Tini Noroni Kurun Kugno Sini Joto Lukorno Funui kelang ini, okok si konco sawina situng, jatuh hambai, belai kino, Phekjak. Pula ang hambai ring namu sungguh sini borom kenang EM sa Suhel Debbarma no, tamningke Bono ang request laikha Tini ni friendly football match o chief guest Asa chief guest manjak de hine ang Bono request laikha te bo datina gosioi belai kana tongthoge chung jotono lamsoka abone bage Bono hambairu te oro phai manjak chini Baijal ni principal brother Alex te vice principal father Marcos te oroni chaluknai PT master Ojit Debbarma te Ramcharan te joto okra chakra rokno ang hambairu tamnike omohike sujog rikha chini students rockno or chance rekha thungnani bage the sports by chini discipline by self discipline phayo ang jotono wish khlayo all the best the kaham ke thungdi the jotono tongthok happiness the jotono utsa redis jotono koiza support redine jotono hambai